Margaret Kemto chako na kwa na bijago tese Mike anyako kuwekana sema mwalimu na indinka ile konchari ase wode korkuriana kore sa location ko konta mwana kitika subara sana no mwalimu kuruga ali sense moya burita mbuya sana bon madam rocha manganara Kenya sayuma de ya salikire Kenya bantu bacha tukare Kenya murugumeni wasabiri au mena yes murugumeni wasabiri I think this is second time murugumeni wasabiri akorra se government ya Uhuru na Ruto o nyara kwa korrega sakini kwa rotiri kuliko nanya tukapaka kurusi wabisi wate una bono na kwenda step aside abanderi bakana bogotoye mangana ina kikwanya ibuli mangana na serikali na serikali watambi lutakiri korremero bya yako bimia ndiko gandrawe asinchi ko konyo mwananchi Kenya ekere ko nyoranga ensemende nero rasi ibintu bira nirensake ngo gendere yatema ko bichinchegere pimo keigoro bunyare ko konya umurayo rasikere na ndegera mwananchi na konya utambi ko nyoro monta rorekanire chinguru cha chibokea serikali ko konyo ko mwananchi utambi iko konyora bagokora ma ekibako chinzo bikabanta banga ubunchurira ngo bako egere ko konye nande ikiama kirige twamba kinyari ko sukumutu nande kinyari ko ndara y'ubutambi babaru situgumara bya abantu bingo mo tegera linga lo rigida osiglo bai ungambara bari baru situgwase kero nande bari bayirane tugoro kero kurikire ryo kunyora bari baru situgoro mbaroro na bari babigetumbara muno bono toshikuri bari babikiro sinye chinguru cya serikali bari babikire bono tokanda turigire ritorem na asensemo ya Murkomen Kipchumba wale place Samuel Bugisho de Kiamagakano David Machaleti leader Senator Fatuma Duro wale Jubilee Machaleti Senator Rungu Kangata Jubilee David Machaleti Senator Ali Fahia Ali Jubilee eko rekananga barbaru setugororo bachinjire tugo banta baye egere serikali nyako nyora bantu bate chinguru chinya banyare kusukia magandra serikali moto bate michande mengi kirgen turete na bantu bonde bachande kiteretnya korosimba kono asante sana bona unoroche bujeiga okay ndochiga oyo mono okay oyo gorkonga Samuel Bugisho yo akurikia Magakano ndocho yu Fatuma kurose Jubilee majority way ko isa irongo kangata Jubilee then ndoche gabo haju ali nere bado Jubilee ono ayabnuroche ekirenga boli kiarenga yokorosi ababale ngo nkiri kibuli ayabnuroche asokora kwa kirenga kenene no kunyore majority leader oyororo ko batese serikali mono batari ko ligende kyama kende kansi na kikora toroche ga majority leader mu komeru arwete ko ekeao na kanu bono yabe ko number 1 igomba kyama obora yebo serikali yabono boli ko kuminga kyama kiore abakorora chinguru cyao ngakyo kukonya serikali goska na kisa mu Bugisho korkano ateguna bono bota itaeya majority leader asante sana madam Margaret ya bono sokoro ko rochinga magosa manno segente kenne kyage to baka change Senator Murkomen bakabeka Bugisho ngere kyoroche ngikyage da barangi ba consider bakadanga de rusi Murkomen to beke Bugisho no korora kananga no Murkomen ta chinguru cyacho kokonya serikali gusuka moto njira netense bono bakaroka to beke tonchorerie tonyora baba bakonya serikali semya kete kuri tureka uchaguzi mpya wa 2022 kama tumurali na kina wataina kirwa tolwe gasi na nese kwa neliana kirwa tolwe gasi tema ko legasi ya ubye na inde mai to bono mundo ko jordo mweba mai to Murkomen na roka na sa kwa nda shirali okay nje madam pigana kwanza nda boli wana umete nje bado nje tinda isereka buye Murkomen obere umustari bose sana obere umustari bose metenga kinele kurumega dose osika maiga kidogo yes there's that time the president of Kenya tebetenga bono siasa chonsi bichirate nana para gana but na kwa roche gali boli akina no baroche ni batro makini manotra kwa Murkomen Murkomen was on the forefront na baroche burunge he was selling the agendas of the deputy president yes bono ande yakwisokuligire buya madam
nchimno korra kwa nanda kusikuri buya na beta besegi ya Murkomen mono ebesegi yomone noe apa nene babere bueno nchi ay nako da ngakiko asajega jomade asokora kwa nena rochega Murkomen no choro tuega sinya na korto biasa na first time na korto biasa Murkomen ya kacha kacha koranga uruzi nafi aja koranga wono Ruto nere kusema mwa dema ndo mchorte ndo babere te party leader ya Jubilee yole Uhuru amana deputy wa yole Ruto wono ndo regete konyora Murkomen kwa ndachira yote banga ya Uhuru ya le gomuntu kwa Ruto eyere bobe kagechimo party leader bono yoro muske Kenyatta nje bono ngara nabakorda mamusia ya kada yakole naroche nje bono naroche bono okay is okay bono odete koranga odete ayo manyeno konde nanjote solio chikerika oyo bono Murkomen ga chite mamincha neri chiko no neri chiko kiama Murkomen ya kwenda au nye kiama pali au nyumonto mai de kiama ngwa danusia okay Murkomen ya kwenda au nye kiama ate na for the last time na kortega singia sana da kiama mja kira ka nye kiama ro de kiama sana lakini bono tamu imo kwa jaso de Murkomen ndu darochi okay Uhuru Kenyatta iga wolitie obo president kukiama kieke kiama ya Jubilee yes umoske Ruto kiama ki moske Ruta lenge kiama ya Jubilee nyo nabwate kiama kia lakini ba korte coalition na Jubilee is okay yes Jubilee trate wa Jubilee ndi kiare hiki kia ya chitema hiki Jubilee so ndo bwate bya mi bere ndo bwate tanga na kieleweke yes ibi bere ono okay you want to what hanga I want to watch the point yane ono igoto turabika Murkomen kando this is a fight between the big men the big fishes you got to have this the fight between abantu baba because okay njetindo wachibu bebonde ayote angambo bere kinyi chibu bebonde yakagera Murkomen was good you have a right to make the one obvious Uhuru Kenyatta is getting out of office also kali and then Murkomen nabo chinga nyondogete na baba isekogendereria na baba isekogendereria so is channeling his steps towards that mono mbo bekibolega madam Orochenga bon de madam ara kwa bengeria madam no chenga ukuru segie yere se kiama ya chuma de segina se kiama ya chuma ndo de segina ndo ko bisa ko be kiama ya chuma rin kiribu ya segie orochenga yeru de segie yeru ta se babo abanda bere deputy ne leader ya ne president se na kiro chama ya mangana mange kero ko murai ben sako korosio wonto de mando wansi nganyoro wate esa babo ne nyengo ko kora mangana yo bono igusi kuri ya sensate ya Kenya nensengimo abantu mbo wate bone bintu bakurwani ekemo gyoka obone te korrekana ko tenini ko konyo murai yo nseino korokora abantu bachandikire basikire chinyomba ko bachindagera ibinde ibono kangono tutenene tokorwana tari ukwenda utenene ko gendere bro yukambe bro yubura ekengao ni kelikero ke batikero mondo kango tokorora abantu bakomnyoka ni chindagera chirasiro bwate ukunyara kwa bamnyoka alisa abantu bachandike twatinchire ndeos bakonyora chindagera bakomba iruna machi abantu bamnyoka bonsi kunyako kutali egereria sekiamoko kutarengeria semukyoko lakini kokonyo muntu lisinje n'umuntu nyasaye monekero okutoka natoyo gendo mubityo n'uri umurai wense kadati korra abantu batese egera rekane uko deliver rekane services chayisiri chinge monekero konyoranga amangana le batokorera bana inchi bali baya achorete no babwenerete bamukonye gasi yenyari korrekana buya ekero batayo igakorera serikali ya etiyo ekero bantu bali baya kora batara konyo nabakoranga gaiga bantu bane bachandikire ero monyene tagweta akorekere gento na cyaba chorero muntu ubikanyara bakona gito ubikanyara bakona gite nchote nimerega iga egere bamakonye bakoreras maji siasi nchirobona abantu koraba batakendeliko mtahikawe amefanya kazi yake vizuri sana amefanya kwa ustadi mkubwa hangeweza kutushtua kwamba kuna corona alitupeleka pole pole na tumefika hadi sasa kila mtu kero muntu wanchirani ubure womboro tuli kichinjira toko bakanyika tunyako borusoro ukiona CS Matiang'i na Wasani unaona kimbia pana security akiona mambo yameenda mahali kuna police post mahali anakimbia anajenga anaongeza polisi anasema nyumba ziwekwe polisi wapewe mshahara kidogo kama rent unasaidia president unasaidia rais wa nchi hiyo unasaidia kiongozi
ambaye anaongoza wananchi umurai yuri kwa mukonyire atari kunyara kumenya biko monyene kocho rwa sorore kanero ko musukuchumaiga nabako nyororigiri nchira ndari yondora musake kero bugambo buri wa itutara ikomo iso nyarenga kolera wananchi rwa muchorete urasi ko madam sanyare ko musema madam tiana kana chana ko njabano masokora kwa na few point yana na ranga murko mani tindenyo kwa na chifu ipwe chibo bono bugasi abo mono teliko ba bari kwa na yeah basically vera selem like murko mena vera selem like mono na ndenche sokora kwa na ranga arengo praise ruto mono ko boega sia kwenda kwa njabano karanga na kia gara baka karanga tikatra musuki kidogara tumuka na kia kwa murko mena kwa gasi nakina tebera buna ekero umurai wensa koro muske our president honorable Uhuru Kenyatta kera korona tuligo kora buja gokonya ose mechandere nakyo korra korro kwani getekima okwani ngoro ya kurugo bukimali kokori n'abantu bateta mutaka mugonda gule nsina kitokora twirale bana bakara school fees na bakora ngo tangonyeti nakya gokora urusi ubeka nakitwate buranga nakya kubikira urusi nyare basigete ubeka nyare basigete igona bwate sabo bwenene jubilee sapati ya karansanse 21 senators wa karansanse bagateba atokoro monchero liga twarare kanire tokuyire wananchi wa Kenya tiari ngo individual it was for the good of the whole Republic of Kenya. Bona yumuralia ndoche okay aena kiuroche bona ndoche madam kwanira ubiya sana na nisukuri libedere era senate mukomena kwa na ubiya sana timeto senate anda be no batakili gokora at times it's good to be open. Yes. Njira kwanire gabu mete he didn't address even the senators. He addressed the president. Yes. Now I think that the president must or might be behind his poster from the Kiamekyo. Sorry, from the position he was. Like if I was the stumbling block. Pono kenda correct deliver for the people. Ono njindo chinga this okay fine is good korusio mondo madam ateba you see onye you are onye reference ya okay hey I know mondo delegate abantu duties for example mwami no wata abana ba oroche mwana oyo tamete kulisi ngombe bya oyo nabakonyara kulisi nabo kuwata mote ya mambi correct nabo kuwata wabuse wabuse but ono metende ya mawikanga ono okay, Murkomen is okay. Lakini it is a fight between two bulls. Yes. It is a fight between two bulls. So and kurumega ga minyoete bya kabisa during the campaigns. The campaign chabete 2017. There's a clip by the way, not even a clip. There is a rally they were. Uhuru hanga mimi nataka hii miaka yangu ingine tano. Nisukumi nimalize alafu Ruto pia ingilie asukumane na ingilie. Kana wale bana mbona ada ngwa roja ali Ruto rote na uwa rote na teje bantu ngai want my 5 years inko leche mbe miaka ya 10 alafu na nchenge Ruto ya 10. Aroche miaka Ruto nataka na 10 wala. Ekero murai wense akotebanga kera wate agenda ngia oborori ubuyana integete nkore nere mwere limo orokera na bwenerete kuraba Kenya egere bagende inse ya Kenya nyare gusuka to the next level asoboga mbyo buye iyo konyora Virginia style iri baka bwata lesa de my brother batange gali goro banywe cha babe kasudi chibweka ine batara batanga anje tengole myaka 10 nayo twale ya 10 ogende roche uru nacho kwa rute yiko myamu bwati na ururuta bwati ti isa wate agenda ngia mwereri oborai buri bwaye bunyare kugendera ekero goika kwanyora ngana ende kuruga bintu bya soero bosarka mono witari ake mono na ande go wonchuka egero mona nchiri Kenya kunyora kokonyeka kisegi chichikoreka witiri amanyika kobororo okurumi gondo y'abantu kobororo mona nchiri ko tukona mu basuna ntanyara gucanda kasi mutarike mu ndori gorali wate okunyara abanse abantu lote kunyara na bwabangi kero kanyanda bali sibaraire ono ligeriga abantu mba chinomba nchiatagore tuwele sinjya land grabbing bibaka abantu bagwanchira ngira land grabbing yate abantu nganya nabaite nyombe mukura arajo somwanere serikali ya irirasa nganya bona serikali ngote asengite sinko rutabare eno tsimapema bate basuka ko umwana inchuro lengigari gutambuka na marangeti kera gitaiguru kugenda mutaro ime kugenda ngaye chite kurara ibintu munabiri ayo munyene kwa bigite nyomba sayo barabe ono raisi ategitaro siasa para chitoka abantu baite egera mali abantu iberete serikali anyari gucokonya mwananchi ninche naye karatu betoro into tokonyeka nakikora muraya gwikera wonjuka
kera konyora ng'ibinto biri byarengo chokonya wananchi bali mbiriko kaendera burayi bwa bakorokana bachakira ko bobe nabo bakora bunchiri bwekene. Right. Uno umuralia. Yanaenda kuhulili ngoja. Mchomete bado na ondo chai kwa ngere kwa bako kumusina mada mwenche lakete. But jina wote ndio 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 maana nganya ndio kirega. Right. Okay. Bueno, umete it has been a fight for Mega. Nchini to okay, maybe politics at times you should look at it from that eye. Na huko yeye kurwa nsema mugetenga in as much as bao tenga erega na yewe kuranyirike kumenga what is happening at Mega. So there's been run-walls. Okay, ikiamu ya Jubilee okay Kenya nikia wate mvutano ndo babo chase public badanga no watu mbiatori but honi gaya sukungura kubolinde between Uhuru Kenyatta and the deputy William Samoei Ruto na kioro cho Wamate babo right now politically mbiyabo Wamate wasirika Wamate mna diliba sote stam ya kwa chakita iga Wamate wasirika and then Murkomen was on the side of Ruto. And then, so in fact this fight it should be between these two balls. So perhaps the Tevenga, okay, so maybe this is a succession of 2022 politics. So that Tara Manyanga now who will be pushed forward. I thought this fight here when there are two balls. You're Ruto na Bono kayuma tulutanga yumu kumania sora kati. Ekero wacho already gas. Yokoro mwate buru kumania chortuna ne kiama Jubilee Party. Right. Ekero chortuna kiama ya Jubilee Party abwenda kolega ne kiama. Tari no mondo. Akolega sia de libere kia e kiama na bantu bae. Bono ekero wana ortenga buru kumania gas ya para te do lideru. Ruto because no uru akaranga this man is not the leader. Bana akaraya tikandi yo mondo mwaole neutral. You know you should be neutral yo chora mara bantu bae. Obwenda kolega neutral. Yo katika tutali moko cheko ngoge ndibana bono zenga ikira kike ndo muri kumanya kwa okay tenda kubori muralia era toka madam otorikire nice okay madam otorikire nade no muntu getega batoire mirimo gaiga njimenya kwa busande gasane yo kwa busa igasane ngwa busande buya kigima lakini olione na bondo chenga no mokara asara kina ochenga mbiyaro korama yangu nyakora nanya wadanga ake yale bagake okorira is there a mistake as far as I'm delivering no kero to already tuwe kwa ndesa idimara kwa kiko munda cha already nchedo cho kwenda kwa deliver ya wa katika ya neutral basi uno mwancho motegereri ndetoli kama oni ausawa yana biko kotara to kwa ni mono sana 075324188 no tsana vile sana isato ibere nya ya moisana sana isto kyanda nyaka ko to message ya kwa kwa kusoma asenchira ya bene kinga boigo kesi migo chama ya kwa to kubere bya ombiri bya chama muri kumanya kwa kusika asenchira ngabde amana bande chief wifuga bwa chief wipa banyako ba kusko bana bakanyako ka chobote is the right time mwa ndo kwa kusiko ibere bya ombiri binyo like message ya samunya kwa to kusoma aboigo akesi 075324188 no tsana vile sana isto ibere nya istemo isana sto kianda ndosha bandamwe baserega indi ko recognize bani ata tra biko watera korege by the way kwa sana kwanda next na tobera na Murkomen anya ro ma daru suchigari ro suchigari serikali ya rusunga bono sai chigari chikwa ndiko besha ai ngo kwana ko da biore na kiare aru so mo basa ro bulate nguna tena aka isiko chigari chikwa ndo tora chiwe chimo ndo ma ona kero kwa mashabiki ndo janya kwa soma igana mange kikima tena soma kwa tumbe message senchira ya bwangu tumagoli banya kwa tuma chi comment ya kwa sensemo ya Facebook page ya Global Radio nyoro mwancho motegere boy radio ba Global Radio severo ne bia bono ekero ka kwa senseme ya Facebook nyoro ko like page ya Global Radio eliko manyatiza chance dole asembe kwa nyako kwa nyoro mbero ito eye masse yemo onyoro moto ko ga asembe mbero ito na genda te boy ko bina botambe ase radio ito ya ba ko ruga ali sensemo ya Texas USA radio ito ya Global Radio na genda to kolega sikonye ko bate ya boy ito ba Global Radio mbero ito na genda te asenchira ya abene kigima tena itira banya ko ba to message asenchira ya bwango jerema na ntia ndo soma Sera Stacey na Karole Roda Moronge Sera Stacey ya Somiro Gidi Kimuita Joy Atemo Violet Mapenzi Delka Sweet ya mbali banya kwa automatic message waitira asena base screen 0753241889 banya kwa auto abuna na obale me asenjira engi ya kekima right no chega mota Kerima watenga kura Dubai Livingston Kerima na wakamata vizuri sana akoro kuna RX Magarata abuna tuko pamoja kabisa asante sana Franco Martha watenga Kiambu Tuned akote abuna no ale me kabisa akoro kuna Roy de Rock tena nice Raisha Runagata tena nice song Roda Moronge awesome asante sana Michael Maya watanga hi Mr. Ntiri ambia hao vijana
twarari yao Akoro kuna kama Christopher yabuna egasi yabuna egasi ngiando chimogenderete kokora gugusia asante sana. Tucheka Michael Maya tanga link ya stream live right. To kumiga bana kwenda sensemo ya Facebook gabo like so origege ta abo Global Radio kiro kirega bana konyora gabo no tla tonya kumimo no genda sensemo ya Facebook nyaka bako nyola elinge to gabo no to la por kuna Vincent Onsoti Vincent on now we have 349 MPs in Kenya. Ruto has 84 MPs, Uhuru has 102 MPs, Raila and his NASA what 163 governor Toto barabanga yabuna sure page 267 asante sana ila ngati ya mashauri kwenda to machines na shabago chagaiga. Akoro kuna Dennis Omweri tena watching you live from Tanzania. Asante sana. Right, tucheka wide and right now tena niko ndani. You carpet Helen about watching live from Saudi Arabia, loud and clear. Asante sana. Paul Ogoro tena niko ndani kutoka Uthiru. Asante sana. Bonga tia mshakawanya kwa bakuru birengero byabo chama iga access studio ito radio ito yaba usi Global Radio. Basi wana mwacho moteri una hamurali ya watabiru murubiro guchakira tukuri wiki wanza chinsa ikomi na ibere chama na mtu abali ba wenchendo ko mwanonka Starbon Edwin Mukaya. Umwana wa gitito mwana Fidel Somingo Mochoge. Ndabo ibantu bato mageni ga iganira na bako nilitari yae. Great kimuto chaka kurubiana bonchari. Right. Tonya kwa to kwanda enkwana uto kwanda ngana ya Murkomen nanya to bagako ngago kwa isiko amo ne serikali bana to kroke serikali omai. Na to bagako kwa isiko no timai tinga na ro chimiguna kago tweet ngendo kete ga ya Twitter ka to yabna Murkomen nanya ko bagako bwa to alia sensemo ya Mombasa road otabunga akai o kusukuru ga chia matigirole kiro kolega sone ya serikali ga senda ne ya macho dilda ko gole chiga ri kwanto tara chi kiro gekyo iyo bona nya ko ka ko tenwa nga o akusko tabunga chiga ri chia ya bona chiga chiko ba chia monto mwa bona nega sia ora ga bona ndobya serikali birana mata bona kyoche sita ri no banda ko bona monto kiro kwa ba attack das ke ya chiga ri kwanto chiga ri mono te chia no so kwanto chira no boro anene kero konyore serikali ya nyorenga mbako korera kiregen to bora serikali yes nayo bakorera kiregen to bunayo mwananchi bachore tunande bigene tingo batenno bakonye yes kiregen to kiriba koite bakoranga bone kiko konyete egere kiko konye ko kore bintu birima minchana serikali yes bone kerba kutenna para batakuranga rucho biswa katayole tawos ige sababu ya boneroro lakini orochenero yani sita mbiye naura osenye tutamanye ngamba murangerete akanga kugenda ekero kwarore serikali ya kuchinjiri umuntu iyo bwenete kuira ebieka kugenda bakororena n'ibintu bitoganya chikusa bonekero kutakosa bone serikali nabigocha serikali nabigoto ko botanga nabikwati bintu beba kibira nibyansi abo mete miguna nena bara kwanekende yo mete maize another man ko kwanekende in social media has been there is an person kwanekende yo miguna is na but then bona umete okay marupurupu kikwanza una alinge kwa una Murkomen garalinga sekero gekyo Murkomen muri naro chigangwa kwalengo mete ebinde binge chigari security chigari chi serikali chiwaka no chabe kwa mutene serikali then abata abantu bae ba kolega sa service ya no bisi chai chons balinga wakana na PSCU Public Servant Commission bono bonsi gorende owuri bonsi but then ntaramanya buya ntaramanya ke mwancho moteri urante iga wase kwa usake sina bala tenga ichikondire ngakere kwa rusi wa sikirone kyo andonse asokonyo mukuru binde ndia njema ya tosoko makwa na mate ndi bose sokora birenga bya mate ngandi ko ichikondiro ndira ta ichikondiro ndira ta benga akere kwa rusi we kero waseke no bwento ko responsible ko ira ni bintu byo korega ega sino bwento ko ira ni ko bono mate gasieri ko bara bwento korega bintu birega bwento bara to ko nyamba bwento ko olio na ko ka ko lakini chikondiro mada mli chikondiro yote yango bwento ko I feel there is some way, there is some logistics for the kubwatwa egere ichigari chirusu kuruga ichigari eko no ga una na oche migoro na tatenge ga ba mutenete ga Mombasa road ko matenga tabo which is not good itaringia one korokinga in fact 2020 era be vumbi geta ngom sana in politics embe vumbono ya chakre ko bona sai abanje sokora kwa ma na chenga bana sai biya ba ko toera ora ruani corona ba dama ko ne jito ko bantu ba ikana so ba ruani corona ba mangana bantu ba terane ba renga no sibale corona ma cha so se mo den siasa ba ba ka ba ikire
bantu baike bantu remba nyara ko bakana ko bantu 15 igo document wale baika 715 715 bana ko baika bantu bana ko bakoine ko twale corona 15 715 igo na teatro na 2020 ndo chinga iko choko borro sana vumbi sana okay bono ruchi bono tudoche ana bantu batatu on my own views. Yes, this Uhuru Kenyatta it is the KANU coalition no matter what Gideon Moi, then we have Raila. So these are the three people wamungana pamoja from the view of things. Those okay, that is my opinion. And then we have one is like one Ruto is going to be on opposition. Madam bona tukwa nike maana sikere boro tenga Raila madana uru no baram, you know that madam. Bono igoro banya ko bakora ngani KANU ko bakora gasi ama ko bono KANU oyole Gideon Moi Raila oyole nasa wasituta ODM ya chira ama Jubilee oyole Uhuru ya chira ama na kiroje wana na kiroje echibrand chawe chira chencho ko Ruto madona ita akaroka ko odwa now because the opposition now chawe na Uhuru they are different ngana chakira ko bachia na kiroje banda ba chira timu yake Kenya wote pia mnasi yako kusiklo radio singing chomo tema kuligelia nene tolenya nkeko bere mtuketebia korwa ekara twatebonga karuna bono tubate COVID-19 tutakirekero montabeke ibanga bya byonse oro chiguru cya cyonse kucyororo na bitakire serikali ekorore goikiresa abantu bairuna machi asedra cya chire twaroro majority leader wekirororo ochiri nabantu barorere bayero chindagera bachinsiro umuti ururi chindagera abantu baye mukende toganyerete mepange ndemenene serikali ekora kubatikana no gukonya abananchi banyo uri michando ya kigafra ti accident nini mangana mange bunayo toika toro chiro broka abantu berure bali gemechere bachikuraga lya basigari kango mangana na ratubane tukugamba nako yategera kereli tuku announce radio TV on phone krasi one kere kutoka ngalile abantu baralia umurai bwense kerako korora sigitogo konya ogo koregentekia iya kuigubuyora abantu nachorete tuna bande nese cabinet yane kule serikali yane ngomure ngokonyera wananchi ekero kanyoro okoligereria siasa ya 2022 bande turabona tule nyumba abana baito nyumba bali bachandike tororo kibesa torote school baragero bachire nyumba bali ndagara yaeli tuli konyara none jirani yawo ko mwana nyana amachanya abakora mu muraisi nabakobechiwe igo murai bwense ga batakoniwe ekere to chikororeka nanga isikire ekero korora honorable Raila Odinga achiro rabatatu bwaterane igabwate okororo konene no kumurekera abananchi bitu ba Kenya egere bayigwanane tisegitiere ibinde bibitiru turagendera magendero paka 2022 ekero korora bagate bagide no ikano igo bategete tororekane to kubwaterana tari to kurwana ekero ko taka kurwana no bakore bindebe nyo konyorera isi ko cyate ntora koro bonchore riga usabantu betu bakonyeke ekonyara bo rusukero ugeto muntu mwawe boro egere anyo torrese government yae serikali yae egere nyare ko mokonya kusuki bintu biri bitokanyete biri bitocyandete amo igo tasuketiamo into gusuka yabona saboro ko rucenga urumbi yakora abantu bonse yamorende igategete ko serikali yae inyoro gokonyo konene abantu banyare kubwaterana ko mokonya ko kolega asibuya takonya kora gwikoyomo kuikakore nabaraya abandi bachorwase chi department yawo cyo bisinga uchingao ibona kyako ndo bachorera babeko rote banyarebe injuwe igonkonye umpotora ibuna bona gatwachire CS South mutahika witora igondo go complain ulitayora ramikire gabatebanga otemere gotobeka chinkoro chito chinya kumanyangi gintu bitenkira kinya kuja tato goseti kangu tu atabanana ibintu bisareke igato ira ngora gendro bakerekebe no kire akita tetinga kera tengo mutoro ndengeja lakini kire naintu ako to ira ngora baka bantu bamoranga irishabe mucha kokoro tunya CS nando bekirwa intano nando yore CS mate nando chire education nando magoya chire bir sogal bantu banya kugamba bonga kiuro amura yara jawo chorane nainde uyu tubekire byatotagosiri tatakoseti chinda chito chiureke agatobeka ekara murayo monena konyoranga bintu bitu bikora tunatake ko runa murayo chorwa monene kabisa unga muno muraisi kuko teneno gukora muna majority
leader Yes. iko kukwana muno muraisi ari gutema kwana ekerore CS ogotene na kwana ogotegete ogotene no kwana muraisi akwana tari okwana bintu bya nyumba tari okwana igoro ya nyare betoka no chota Agnes Kurmoina chota kuru na ande gotekero kwana igoro ya honorable our president Uhuru Muigai Kenyatta otegete okwana muri president iko kwana omokonye gokorega seri ko munyata okwana menseri ne bingi na Kenya nene basi bano mwancho motekali no lorita bo Global Radio asebiro ne bya bono ko ibule ne birengal bya Madam Margaret Ochako anyako bakurwa asenchire ngamne ituma de birengal bya ombiribi barwanya ko bakureka SMS ochengo nyako batokole to ko soma asenchire ngi yakima yatunya ko batoko rangi birengal bya ombiribi murku mananya ko bakube ko isiko awroche isi the right time anyako baka produce ko ngakimune yeiga ngoina tore ko chembe atunya ko batoko kwanda muna to abwatira machiko ya serikali to sibiria mawo Madam Gabriel kia buat dengan korone ini nambah ya metri 15. Madam mun kia harus tuh untuk perasaan itu komentar. Anda tuh yang terus mau kau juga bang, kau komentar. Maksudnya gitu, kalau itu kurun sih kira. Madam mun harus ceng dia itu kurun saya untuk yang terus komentar. Madam mun asal kerasi macam apa bang? Maksudnya gitu apa? Aku yang gitu kau nak cek atau coba anda mana? Ndio kaya toriane ndio kwa ni turaswa uchase muri kwa korona Madam bakata tena haso ensema ya igera lo chenga murko menase bibi akorire miramo. Is it perform okorega asime kwenda and then other day one muswati arenda kuniri musacha na kunete yore murko so what is it una kie view ya basacha yo squeeze mbali okara mero ngora tru macho matera kyanda ko tera kura wa felikero watanga ko gere mrange beto ko romuro bero yo ekyabere kinsa ikomine ya mo ne merongo ene kitsa cha Africa ya mo chago so kuwancha East African time lokenchi mwana ka Edwin Mokaya mwana wa kitu Fidel Somingo mchokena iko to kwa tomanga Margaret Ochako yoro madam ma go so so miskuro ro mwalimu atwanya kwa to kwanda engana nkeyo igoro yoko suara bwo soko beko usiko kwa mheshimiwa Murkomen. Okay, mama nchiti tukura chakana liboliria na litangani na kioro cha Murkomen by the way. Erasi birebi ara korre miremo. Wozi performer wosega tringere de miremo. Asama rorao na bo kana kioro. Ase ebintu biria korere mbenyarete koro kibwa kisomo na konyora ukorari kwa bibia ikorororo bato etichinso batoro kibinta korebe konyo mwananchi ebintu bono torose nembiringa office weke bekwenga muntu monganye we erenyara gukoregas ukobona kiegerete abantu tutari konyara bateba biria kore ntwanya kubira turuto birore ntwege ntutokorra bibia abali asegete noare ochire otebire muna katibe yego chinchi bintu bigo kyamo bitari goto bojase magenderai magenda tatwanya gutumna wana inchitorenga magenda na rai nakikoranga twaroranga na beko nyalekana senchireyo umurai wensa karoranga tigamu chinchi ni ofisi yo muntu ndo sinanyare gokonya serikali yake Murari, ana kioro cha sokora ko very perform. Murku mani gasta ya kale. Asokora ko ana lozenga murku mami. Ote mirenda sako nya Roma ete ko na kote tangan. Actually first time murku bera kolega singi ya kabisa. Ega mu kongizo tanga murku mani first time ya from 2013 to 2017. Akorte ga singi. Akibono it came to this time ya Moizo Karanga. Kalau sebuah terlihat dua style dengan rumah yang kau ada di sekolah. Mau nego bida sosok kwa ruto na ro kwenda rega skara ranga bya kora mo gas. Ni votista Murkomen ya na. Ngona wate rakinde tukura uri yo mo ere. Madam, ono ruchinga oyo kurukwanga Murkomen garo sitwekerogo. And then omuntu ndakarentwa kurikia magiyakana. Bueno, this would to me maybe a third eye of Nabasungu Bagoteva could get into this politics because about politics now what I can do but representing into Kende. Well, I am curious, is it a way who is a grooming Gideon? Moment the Gideon is in Kano, is it a way that they come into government? I'm groom or get to Kevika. Aso. Ya, ntari bateba yo mapema asinye nchekero getare ko umuntu onde tuganye bateba ngatori geri umuntu gete ko rwasegete eko ira chinsa chinyinge alenge kotaka ko ube ko umuntu kango to ko kwanekera bekire jubili na ende bono chinziro bekire kano meaning era alengera tinga nchenda tenyoro umuntu ko represent office area nda kore buya munaka gerete pakatara rusekero beki nzetendo tose no montarenge kuro this is Bogisho Samuel not Moe Gideon
That's a party leader Gideon bateke roko keligere oyo ni one of the members the party ile obekororo so nturi kwenda gukimulekera muno naki ngano ya gurumire no way liriba muletete Gideon ya serikali no bagaseni komite ne serikali ya kolegas ne ya represent family ya former president Mzee Moi naliba muletete yes na ndio tukora kwa liyo mweli umejiza chapo lakini kwa hata maswali ya mangi sana kaje bado tinda isadeka lakini tukora kwa liyo kama there's this truce between Uhuru Kenyatta na Raila andake abantu bakakagira nga Raila wala unacheta say government there's something which is good out of it and we can predict about the 2022 succession politics but hono andake usikuligiria is like kanu yangiri kwa lentu inchiragete is like koranga Raila mwaga jeta karari degas ona asundugete ndio bikonya ndege tangani murali njera oteja on my few ndege tangani kia Raila gacha sino tali mangana kura ko second chance eba chita wala ta Kenya remember yangi Kenya gembe kazo tayiro twara usena people's president ndumne ngento ba teta mandi kishaya enda nishekea itamo koleta abantu amo yani abantu menye no bwamo akirika kindate bigyo kindate bigyo you want okay I want to curious is Gideon Moi being groomed kama tono na nyange baligiriti alibosi njona sasa kwa ndo chaya na mada murabo njero Gideon Moi na badam na mada mateba uru ade koleta bandamo bakolega sio subwamo mate ubwamo no gente kiamana sana ade koleta bandamo babo bono ne babo mukuno ade different banda oli ndo yabingaro kinyo uru ere ade koleta bandamo kakindate basi mmoja mtete na ragando che kwamboz kimaida tanga from Baghdad oh sorry Baghdad kondane asante sana kuna Paulo Mogora niko ndani kutoka Uviru asante sana ndo chega wede tamata ngambrukamen you should be thankful instead of complaining. Political parties in Kenya are owned by individuals used during campaign period. You cannot own a politician but you can hire one as long as you remain relevant. The dynasty has beaten lesson learned. Don't buy the hand that fed you. You want to have a Korea sasa. Korea sasa. Tuwa dido chibuta wanda wensi Korea sasa. Yono orarage ina kwenda tanga bija Korea sasa mwate bokodre bija fast time kwa tuwa kana uchale muntu njoma sokora kwa nanje mai. Muntu fast time kwenda kutumoka bande gasha. But then njome te bado nchemuru komen nje bado bongo wala mundo che indara kila kitu tikatara roho tena koleka kidogo kila na torre to kachiba to kwandika la kwa madam ina ki tiskura roche na kibono chikwenza ko igoro aba ina klasi masomo na ndo chitwesira mabato arase ne bwana ndanga to chimbinji ngawa chitumio chimbinji ngawa li sawa makongo sawa njome tena machika kwa sala kile garani kwa tu atia machi madam ngo sawa yana ngo tamba kutoka kwa Solia igoro yibirengeri aho igoro yokurutwa isiko sogwa kusiko kwa senator leader of majority guy senator Kipchumba Murkomen amona bande bake buna chiwip cha nsemo ya senator gato na batoko kwanza madam Rebirengeri biaye madam Margaret Chako Rebirengeri biaye Edwin Moraro Edwin na Moraliene otra Rebirengeri biaye otra Rebirengeri biaye na mwana unga otra Rebirengeri biaye ebiane na rura buo bona tima tinge to rura otra no nchi Rebirengeri biaye ngote uru nero murai lakini kato tasa politics ni otanga Murkomen is it was a necessary move process sawa tikira ayo Murkomen yokore gasi pile tanga ni yakabere na kyoro chigasi ambiyera kose egasi kwanza tukora buli gasi ya ekeroge kinereri njasa kora kwa no kore gasi ya but rende the problem yare ngone lina ki has been on the forefront yoko koraki yoko gendre the 2022 succession politics cha mbeka nga Ruto at least abase asigitegali asense ya Kenya madam ko gure birangale biya morali asare biya ngo ngora biya ontoigo hono madam chiskuru no tunachukua to mochando serikali ya tatu ya maoko kuchakira chisa ensa yamara mara kwa batoke nyumba mpaka 10 amachama mbya twakalirebo abantu babeke chimask twakalirebo na kibono roche na nde binyinye bigara to komenta abantu bana to koneke ko tole binyu bere kwa khona na na ba menta abantu 15 ba ikasira na 15 na no to wanya komenta ko mo serikali actually na machikanya ko batikwa alina mbele to kwenda igoro mo ninkyo to kwenda kwa
Asense moya nguriro wa corona. Yes. Kile kintu kia tenenete kere serikali ya mwitu kutangaza ngamboro nonya bwale ngoro nyari ko tengo kwa chitekale ngo kutore twense ya tete ngorero ngo chakole iwano lenda tukatene ni buli muri okanga uchi school kere kintu abaga ki serikali gakirake igatewono chi county nchira tato sieka ekunya kogenda in bigs ngora paka tuikira ne bintebi oye ikira paka ngabono turi kwenda social places utabate mask uwetango muno ikona kwa kinga serikali ni watu obuya mutatu turubania ekunya kutuira ngora bintu bili twantsana ekeba utangaza tenge tanga bate ne school chikasa ndokaro kera sekaro chichiro karo mbabwate sababu mbororo bono to ndu apimetri ona serikali ya enchira egasaine gupima ekunya kotoenekeria ngakweria maene mbororo onegere tunyari kubote machikari twatebigwe tusigo tambe ntonye gutaratarasa muna konyora tware kugenda samo chihoteli chichiro bantu berararare nechi skuru chinonye chikire tega chisiekire igo batagete turamanya kero umuntu paka abana bamanya ngito secret skuru no borero bobe nonyene kero kaba kuchigura bamanya ngo burumbororo egero nyora ga serikali abangire mibange ndemiya abantu baranyare ko bekero bara muno bono skuru chibatabana bange nabali muba onyore ngabanyore chinjira marioga akiri chimask chasomi chisanira abantu banyare ko beka ikine kenge gange nene yokote serikali nga bera nyumba timokororo kolega skuru nyumba egere binde binyane ko basumbe binyare bocha amarioga ari ataratoka aba science bagendere ko yarosi egera chikotokonyera abantu baitu igonja bwate bokongwonde nekere serikali era tebene skuru chons chigwe chikanza chigwe iyo konyora ngama chikayonspi kero muntu nyabwatiri nakibatoete chinsanga manyanga machiko nara nero ye chinsa egendere ko yarosi amakongo egere ko konge machikaya abegwe ko yaeta umanya kuigora egere no burero baga saine korwani igone serikali yetu anchite none kero ka bara igore chi school go ikabare tena bado amachiko togo chikobwati no muri school abana mo no bote school ene ne bwate over 1000 pupils abana 1000 kingo bakonya baby school mbaroro abali mungo chabali bali na chikali cha abiria ichiro chira abantu bate bali na bake na andi chimaski tinde kabya begoli na abantu eri ariko 24 go say 14 go say 11 go say 12 those are the methods to kutumeka ko etanga kurasubura iro chiskuru chigobono iga abali mu abange bakuru siko bago tina kibago safiri muna bono motorbikes ya toro bokongo tuli komanya social distancing area 1 meter ndiri kwenye nyororo bono kubabona kutunya kuri na kinga kibusina toje gukora egera tunyara konyora ngatwa to etire egera abantu baitumba kwa iyo bono madam oroche ngambye chiskuru chiganda siekwa nenchira ya mweko bwani kwa sababu bwani ebini ebi tindo tinga tigendere go siekura lakini ngotenga tigendere go siekwa oikeme kakati ya serikali ebegete ekiraniwe ekaraye ekiraniwe chiguru egera tunyara ko konya abantu bali baitu bali sikono babago chandika nga kitokonya to chigosoma mambie itu na kiekare utabwate certificate office te yoko genda utamwite ko soma office te yoko genda nonyene watchman ye school ebakatanga ni mwigeta form 4 mwite ko soma chibodi je school mwigeta form 4 umanyeta ko soma bona ndikora itu wale kuitana kinyala kana weke nyoleke mubeke bodi ye school lero bwate uchaguzi mkubwa serikali nga ebeka abantu wale informed banyale ko kora igasi ya sobu ya nasobo amo go school jo chikweguru immediately serikali gukora marioga ikire ibintu bya rosi go ikire mikakati yonse machali ikire school sanitizer jali kigo nsera chigocha abana bali bonse babera abange dekenkeroro watatufungulia shule tutafanya kadri ya uwezo wetu na watatemba extend time basi ukichinsa go chimorogo bamono si after msitoko genda ntogenda chirusa chikeiwe egere tuchikwakana enga kietu asariri igo bade serikali mbiyeri na ni watembe buri story na bana baitomba some. Asante sana madam. Ndisije sia tumya ngeke kwa na kende bone alo jira cha ngeke ne kabisa tuleta gukora mu video yiga. Mana madam na ke mbiya muna so cha studio ina Busi Global Radio
iko tore nsengi by the way tuiko na nsengi it is global abantu kuruga diaspora ya usi Kenya ngima ene ready kuunganisha abantu bose and by the way ene hybrid radio tubate iri ora kesingo cha wenyora alafu na ndabo yona bakonyora imiro yetu kuruga ya streamer konyora ya Facebook kuruga ya YouTube no tore muralia nyaruchura mena bono nche madam ngwakrambia mnaso as studio to soko gwera na wikase studio nya kwato kwanira abiratato madam nili bankwa wakira abantu nambia obatebi ngana abiratato tusieke docho ke nyomba chinsaga chiamnya kira mono kigima ndimona bararia baitu ba abakusiglo radio aso karabishar tukorero ande mbiyamuna so station yega egatonya kugamba mangana yari tuna yara turengete nabagusi na bali isiko banyora tugokwana bamanyambe yatole na kende tubate kuruga kana nto batebi na baruba manyanga abagusi mbanchite gukora ibintu byabo na batebanya mangana yara ramaya enu bali bonsi bali isiko ko basabera nyasa barende ekara bako chanka bateme ko chababe kamari abo sobonka egere kero konyaro to josero ndi abantu itu bali isiko banyore kane ngamba bwata siba kutamira kero babikuchindeke bachi banyore nyumba siba so banyore buri masi bakucha bali mechingini bali mendagara abana baitu banyare kure na bari studio ngote nyasabarinde nanda basiseni nanda baichingurua nena babo merelio bonene obonene kero munyare kore merelia bindo binde bigocha bitango binde mwanyora ko bitambuka egertunyare kunyebeke benene studio bengia egertunyare gukora mungana mangia suba mugomye gusana nyasabarira barende family cheno ende mwacha kiromonto mochora nekromoreka mwacha na mensiamo egertunyare gusukamo bia manasa asante sana ibo mwancho moteke madam atarabuya yatuba toro kwa wairi mugabo tumaye gukora